Oke guys, di video kali ini gue mau ngegacha. Soldier Crats, ya kan? Baru semua nih, gue pengen dapetin yang ini sih. Baju ini sih kita gacha sekarang. Oh, bau teman. Bau anjas. Coba keluar dulu, masuk lagi. Masuknya lewat crate. Just bau banget, cok. Sekarang kembali lagi. Aduh, bau guys ya. Dan mendapatkan sama sekali baju ya, teori-teorian nih guys ya. Bener cok, teori cok. Sayangnya gue udah dapet guys, ya kan? Aduh, bener-bener teori. Oke guys ya, gue mau buka peti klasik sebanyak 10 kali ya. Sebanyak 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Glacier. Yuk, nice. Nggak apa-apa. Glacier. Nice. Coba teori ulang. Set. Oke, nice. Bagus, nice. Nice, bagus, nggak apa-apa. Terus lanjut. Nice, nggak apa-apa.
bakar, udah punya gua. Oke, close dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nice. Bisa 2 lagi, guys. Nice, nggak apa-apa. Helm udah punya. Si bocah petualang. Ya, gue nyari glacier dong kok, please ya Allah, glacier ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi. Aduh, nggak apa-apa. Nice. Syukuri apa yang ada.